Shushu hau. Na soso toyo wamuonireko na soso toyo wamuonireko Ngai ni mwe atoma ndimone Ngai ni mwega atoma ndimone. Haya kali tufoso susura sagura ha. Wa Ruwe ni wewe na nikiurenda guku ni ukiui bari ya habakuku na agakenia ndiri hindi ingiohanio hamwe kwanza fafosi wanyu na niguo mitugo miuru kene mu atiuga Atiriri koi niki uroneka wina ihoru uguo Tirago ni nyama ndiraihoririe mukuhai kana ni nathari urahingurire nigetha nduike muruto waku wa mbere na by the way tarehe gacibo ndegwa ndina mamira atiriri kai wanyitire no ritu horo ria ndakwirire we ni uya rume mena maundu maingi ngoro matiendaga kugio riu ni kuga ati we wina mauritu ni uka kwiruturura nani niki ndiragurenda kungua ta mahuko ta matai na tumara riu rora ni wanjia kwaria maundu maria matuma tuhitanie urenda ninge na ndakare nyanjie gukwariria matharau iko rio wende ukwenda no menye ni ndathie murimo tu na baba uria arabanga kai ni ukerira ukuga ni kwari na kairitu nyarari getagwo Wangui na ni wari na kanya ga gukona no ukiaga ukindira urimu we tabotige dina kunyita wega kamuta kwa na baba office reke njuge ni taguo no thereria to dina kunyita wega no menya ndio urenda kunyita atia tondu ni ngeragio undu wothe ngukwengera tho gwika uria ngwenda nigetha tu we nari guke kaundu no we gutiri undu wokaga wira waku no kunyona ta matumbi ma githayo atiriri abotige maundu maingi ta njira horo ucio wa mubango ucio thogwe naguo wa gutwara America ni ndauga murimo ndinauga America kai murimo ucio waku utari na ritwa teka atiri ndirago tathi ugeciria horo wakwa ya gakenia na ningeciria horo wakwa ya wakugitu na gakonyo atiriri kari ate kurathi na mbere Jigesta guona horo wa kanyitoro akwe stress muno ona tikaba tukiguthekara apu haho uo bara wabe uthirwo ni stress Kingoe guona we na matuka mwendete maisha muno onoko ndie ndagutukirwo wega hai na Jigesta he undu wenda kuga na ni uwi gutire mundu ungi ungiguthikiriria wega tiganie ndwicirie horo wa ciana ciaku wa boy na nduta acio nio mangithondeka maisha maku magire kana mathuke tigana ciana ciakwa cie cojo mami to aciroraga wega biu mami guo ni arikirie gukurera reke ngwire Jigesta gutire muciari ungi ungirora ciana ciakwa wega ta mami witu he bata muno muciari guikara kwina ciana ciake na mutiga no cio mwenaguo na ama Ngai ka gethie ona tutiko guthaka rapu te ciana ciakwa Jigesta mani Jigesta to githi muno mani kaigua ganada na ndurute sati kaigua ndakwira atia niki Jigesta mani ni miari yaku ndaigua ithi muno nie kuma tumenyane nawe ndie ndona withi githemba giki Mugikuyu igiri atiriri wanaruona na rumenya Kamugikuyu ataiguye ni ruriku runite kindona reke tugio tondora maundu makanyi meguthie handu mage micamo no uri ngikwira we ndungindeithia ndige miario irotoma we ni wi murata wakwa na njagirwo hingo ciothe wona thina ngakorwo ndi hau twi hamwe nawe Kingoe ni undukanagia kiundu kiho itari ndaerewa
Ngiundu kijore othe wenda njike o undu wothe. Nigetha umenye wi murata wakwa. Reke thie njarie na wanono. Mau mangi nigukwira. Stay tuned. Ore uri kiuga. Ni umenye kiuga wi murata wakwa. Ni umenye ndirarugama nawe ta murata. Mr. Promoter. Yes, go on. Tina oru toro ibo. Good. Uri ona ndiraina bata nawe. Ngwethete muno ni ndirenda gukwira atiriri. We wina kiheo. Ni uri kiheo. Kiha. We nawe angado. Kiheo kia woini. Titaranda. Ni tiga no kuina he undu ungi. Kai kuina ri kina ithe titaranda nawe. Ni iyo ni taranda. Wewe msanii no uthie kuraya niguo ndirenda gukwira. Wagwan ili. Wiona no wike makorabo na imundu ici na guku Nigeria Na guku machu. South Africa. Yanda kuthigira kalima. Oigwe. No. Ndirenda gukwira atiriri. Thina waku ri we wina kiheo no mundu uri okucokagia na thutha no ni gitore giki mwanyitanire nakio. Gitore nake inite ruriku. We nawe anga ndonyitaga uhoro gitore giki gitagwo ngige. Guys. Oi. We. Niki wahanagia gukeni uguo. Kiragukeni uguo niki kiuru. Riu wahana ngũrie ri. Riu mundu ona angihituka haha uguo akuone ugithii uguo urathii ri. Nitaguthirikia ri. Mundu angigukua atia? Riu weka uguo ri tucucu twaku na tutugwika atia? Ate tucucu. Tucucu turiku. Ko tarona nie ndi miji. Ta ndora wega. Miji. Gai atiki wahana. Miji. Eni miji nyumu. We nduri miji tene niguo ari miji. No riu wi miji nyumu. Kai. We ni wi tutiri rika rimwe we. Ni tutigucokaniria miario nawe. Ahana ni ndiaritie uru na ni ndiuma na kauru ni ona tiga ni urambiri kurehe maundu make anga kisi athire cikurukina ni ndiaritie uru na ngagurumite. Ni ndiaritie uru. No tari ukagori. Teke nguri atiriri. Tari wathi bururuku. Kwanyu gutiuma na wira ungiruta kago. Tigo mururo. Gigi niwe gitore. Ni ndaria njeru ringi riake. Wendo yake. Awe anga wi mutwe waku no muritwe atiriri ndiramwita gitore to ndari kiheo. Ari nyonaga. Nikio itotare twathie maju. Ari kindu ni gute gutheri. No ni we wi sawa. Unaona? Mwanyitana nake ri. Riu we no na we wina kiheo. We ndari. Na we agakorwo atari mwena wa gukorwo atari ri ni munene. Unaona? Riu ukarituhia mwena waku ona we ukoneka to atari ki. Taitari kiheo. No ni uri. Kiheo. Unaona? Riu wenda wega ri ni utigane na ngigi. Pio. Woinage wi wika. Akiri hau hega. Na we uguthie kinya international. Kuria waiga Chris Brown. Mr. Promoter, thank you. Waiga ni sawa? Wangwa. No mutigane nao. Na kitore. Yes. Asante sana Promoter. Wahana. Yani no nginya utindi ukimenya kuria ndirathi. Ndathi na guku no nginya umenye niku ndathi. Ndagithi kwa soso witu. Eni. Uri kungi. No na guku athi kwa kuigi. Eni gwa soso wako igi katiri ku ndathi. Na ona kira ndathi ku ri reke ngikwira nigetha ukimenye ri ndrenda tuthi tuonane na Wangui. Hena tumaundu ndrenda tubange na Wangui
twarie 1 2 3 4 tubange nake nikio ndirenda gukinya ku thaa ici ti mwari no Wangui ni kai Wangui murera na atia urenda guikia hana wa kwanja kago hana ukiundingikia hana jasa ni ona ti Wangui ndina bata nake muno uria ndirenda guthi kuona ri ni sister yake uria witagwo Gakonyo niwe ndirenda guthi kuona na ndirenda tuthi tubange uhoro wigi kwaya nona kwaya uria wa kuina uhoro wa kuina tubange nake twarie nake tubange uria guguthi na mbere no ti Wangui ati ndathi ni Gakonyo riu ri tambe utige na mukieri uhoro wa kwaya muririkane ni ndasainire contract na ni chairman wa kwaya iyo ati chairman ni mana ukorwo wi chairman wa kwaya no abe unyite haha tunyitane wega nduri chairman ni wa kwaya ya Kago na Liliana no wi chairman wa kwaya ya Gakenia tunyitane hau wega ni ndire bata kumenya kana wi chairman kana wi chair lady kai kwa isi ko sisigana kakwina kwaya Kago na Liliana na ya Gakenia na ni andu amwe ndu ucio ni wandukani Yes sir. Oh man. Yeah. Ndani natikira mundu wa maraga na ma hip hop. Atari kuigirwo ni rwimbo tu. Yeah, you know. Wena ndukioi ndiraigire ngwambirira gwambia gwikira uyuri nigetha ndatua kurapu sitagwo ma staff ndutafie kimubuto gitaruka nguge t-shirt na ma bring ndigire kuhana ta andu ametagwa Chris Brown. Give it to me. Diamond Chris Brown. Yeah. Na aragio konyorete kanua, you know. Yeah. Sound. Yeah. We go. Yeah. Yeah. Majetaga. Majetaga. Ha. Majetaga. Ziama. Moses Digige. Majetaga. Come on. King Oesta. Yeah. Tore na Taranda. Na tumete deli. Tore. Yeah, man. Wenyo iria. Ziama. Yeah. Wango. Nero we bagoko. Utiri odogo. Ziama.